दिवाळीच्या निमतान राज्यातल्या विंगड विंगड वाठारांनी जायत्यो मनरिजवणेच्यो कार्यावळी जाल्यो। तामसोले माशेरांतल्या साईबाबा देवळाच्या वाठारांतूय व्हडल्या दिवाळे निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यो। आकाश दिवो आनी रांगोळी सर्त जाली। बायलां चलयांनी फुलांपासून घातिल्ली रांगोळी मुखेल आकर्षण थारलें। तशेंच तुळशीचें लग्न आनी बायलांची दिवजां पेटयलीं। पळयात कांय खीण। प्रभो महिषासुराची पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां सेवन्तिका बकुलशिमुटालं जैः मंगलमूर्ति दर्शनमात्रे मा कामना पूर्ति मुद्रागजिता पारादोटि ध्यायामि जय जनदक्षदाञ्जनमर्पयामि आगच्छ देवदेवीशी तेजराजयक्रियमाणमय पूजाग्रहणतरतम राधायै नमः आवाहयामि आवाहनादक्षदाञ्जनमर्पयामि पाणि कल्पये पाद्यं ग्रहणजीवितरक्षमतमर्तवो भक्त्यान्तप्रदेवी विलोचन सर्वालंकारमके देवी प्रतिगृह्यतां हरिद्राज पूर्णदयुक्तं कुङ्कुमं कान्तिदायकं वक्त्रालंकरणं सर्वं कुङ्कुमं प्रतिगृह्यताम् अक्षदासन्दलाशुभ्राकुङ्कुमेनोऽभिराजिताः कुङ्कुमकेशरा हीरे जडित मुकुट शोभतो वारा गुणगुणति नो रे चरणी